салому алайкум. Чӣ хелин сӯзин хубин? Ами косметикара мегумда. Худо раҳмат куна ами одами косметика бурура. Ва худо раҳматиш куна ки худо баракатиш бида ами одами косметика бурура, одами эффект бурура ки неми айрӯзи эффект буромад айку кашелакун пури сумай бовар мекунин. То у мардак мия ай пеш мара мебина то марума мешум ки бовар ки кашелакун пури сум мешава. Пури сум надидин кашелакун ба даҳанаш я тапрай фаҳмидизин. Ина худо баракатиш бида. Агар дар WhatsApp гап занам косметика мекунам баъд гап мезанам. Агар дар ами TikTok боша эффект қатикам. Худо баракат бида. Худо раҳмати дунёд куна. То кая шумо моро мардако фреб мекунед? Мо манам ки шуморо фреб карда метавонем. Ана нигоҳ ка пула дидид, пули бовар ки пули квартирама кокам, пули квартирама. Худо баракат бида. Худо баракати и дунё у дунёро дар сар бирезоне. Омину акбар. ва худо хурсанд мешам ами эффекта мебинам. Чӣ хел эффекти хушрӯйда. хай